La funeka makahle kumthanda zonkulunkulu elokusheba umthethelele nabayingcwele bamthethelele nala mahlabeleka ngakahle khona elokusheba nomusa amthethelele nabayingcwele bamthethelele. Amen. Izwi angisenalo amazi ukuthi liqedwa yini kodwa nje liyasha mhlambe ke la ngoba sesilungwini bakhona nabazizinto ezisizayo ezingalivula ngoba ikuyazama akusenzeke. Ngiyabonga uNkulunkulu nomsana nothando omthwalile kusuka emzini kababa noma kababa mkhulu ngaze ngafika kuleli lizwe laseGoli. Izwe ke ngilesabayo ngihlalela nje emakhaya ngumshumayeli wasemakhaya ngazalelwa endaweni ngikhulela khona ngisebenza khona lapha ngifika ngoba ngiqhamukile nje mhlawumbe okwesithathu namhlanje ukuza kwami la. Ngicela ushembe ukubonga ukuthi kwazi ukusethwala uhamba nathi endleleni sasafika. Kube isifiso sami ukuba ngisonte lapha ekhaya namhlanje ngitshela ukuthi ngizofica umshumayeli uMkhabela ngamfonela izolo yaringa wagcina ngayiphendulile. Ngiyacela ngilosa kulo muzi ukuba ingamukele ingithande nengilose intombi amaZithonia inkonzo eyabelwe wona. Ngiyacela ukuba kevume ukuba ngibaphulela amazolo. Amen. Angisiyena umuntu oligako, angisiyena futhi umuntu othanda izinto. Ngiyinsizwa nje esithandayo kodwa engathandi izinto. Khona mhlawumbe ukhulumayo Jobo njengoba ngiphethe lesihlabelelo sami ngoba la esontweni masenza into ngishikashela umuntu useyenzela ukuthi kaqhame kunabanye abantu. Akenzeli ukuthi wenzele umphefumulo wakhe kodwa wenzela ukuthi abantu abamazi abambone akadume. Yonke into yakhe akufanele kube njalo. Njengoba silapho bakhonza sizele abantu babamkhulu. Sizele thina nendlela yethu ethi ngoba indlela yethu iyesabeka. Uzele lolo suku ukuthi nxa ifika lo ndlela yethu leyesabekayo kodwa zithi mazisho zithi wesihambi usuku esaba kuzobeletha uJehova. Na ube nethemba nomphathi wakhe abe nethemba ngoba bekwazi ukuthi umuntu omthandayo uThixo. Amen. Lana manje ubuhlungu basekuyashuthwa nje ngathi ku-official ushuthwa lapha ekhaya. Lana manje na esontweni sesenza yonke into esiyenzayo mugide ukugidela ukuthi uthume ngisho umkakho noma uthume intethelelo yakho noma uthume inkosazana sekuyabhekwana manje sekuyaba nje ulinde wena uthi ngishuthe ushuki awukideli ithuna kodwa ukideli content ukuthi ufuna ukuthi bakubone abantu esweni. Kanti sizele umphefumulo bakhonza abantu. Njengoba intombi bezisesihlukweni sazo ebusuku beziyela umphefumulo. Ezingayeli lokubukwa noma ukwaziyo ukuthi thina besi amakhosazana ayile 25. Nathi lo sesifungweni sethu ongayeli ukuthi waziwe into engcono kunalo mayami kodwa uyela umphefumulo wakho. Wena ngohola ngeke ngolo azona uzoshobola ingoma yekhulu namashumi amathathu ngenxa yephimbo mhlawumbe ngoba amavesi. Sebo
Ushembeke wafika nami emzini wakithi. Kwakunosizi. Wafike waqeda usizi. Wafika kukhona imikhofu eyayibashaya ekhaya. Kuthiwa nje baba umzalayo yamshaya kwaze wagcina ucaca ukuthi ngathi impela ngisho ikhanda sefuna ukuphama. Uma ugogo intombi yakwamkhize ugogo ke mina ekhaya ilona ogana ugogo bese kwaukhuluma ugogo eyizwa lento ingane ikhala ethe ukuthi ngithathe lencando ngiyishaye ebese yamphendula lemkhovu ithi uzoshaya bani so thatha leyo ncando sisakaze ngayo nje uma kuyisipayeni inkomo uthola ukuthi ziphuma igazi embeleni ziyanelwa lokho nalo usize ekhaya lokuphatha zase ziyabona izalukwazi ukuthi awuyagulwa badlo ushekiwe zase zakho ukuthi ngolesina ke siye badlo musiyawuthandaza khona zafika zame esangweni zaqoka zase ziyahlabelela zathi inkosi yethu siphakade simphambi kwakho zathi mayihlabelela izalukwazi omama umina ba omama abanye babelapho abanye ba okhulu
zathi mike hlabelela kwasuka la elotheni ke ilothe liba ngezansi komzi kwaqhamuka lento okuthiwa isipoki angazi webiza ngani science lo moya oyisishingishane ohambayo waqhamuka lana wafika wahamba elotheni kubo wathatha lana intuli zomlotha webhekisa phezulu bangena bathandaza kubuyela emuva kwakube sihambile lo muntu ovayiphelayo bakhona ebongozi ushubeka umalo ufika ekhaya uzogana uma umalo esesicawini esesesihlahleni evunula umethi uyavule evunulweni yakhe uthola ukuthi yonke into yokuhlala iqoshekile isikiwe manje ibambinele usala uhlala ezandleni okuyosala phansi intamba yonke into umwazi yonke into waqala phansi wayiwa empahleni esekhaya ophenywa zona ukuthi ayikhoni osangayibhinca imvunulo ngoba yonke lela ibhokisini ikathiwe ibhokisi ukhiye ule ngentanyeni kodwa isingenile isitha phakathi safike sayibulala imvunulo losini udwendwe laqedwa kwakubi waduma izulu cishe kwabantu omfundisi Magwaza omvangela usithole obekadela igoli ngokusebenza babe khona lapho kuyibona babezosindisa umama lodlula udwendwe wakhona umndeni wakhiwa umuzi wathola abantwana imali bachitheka ngoba abantwana babamawela wathola udadewethu omdala ongasekho wathola udadewethu engenamayo osebenza nekhithawo kwasekuma kwaseyaqala umndeni wakho nondo ukuthi hawu ufuza unina lona uzala amantombazana ukhuluke wakomalume wathola amantombazana nje amabili okumamkhulu nomaphe waseyaqala umhlelo umndeni umuntu mayinosizi abantu abasondele kuye bamduduze bamakhe bamfuthumalise kodwa bayamhlela uyabona ungabathola abantwana ke umuntu ongadekisa ngayo noma ungatholi ngendlela afisa ngayo akufuzile uhlekise ngayo wasehlupheka kumalo kwasefika inkosi inyanga yezulu endaweni okufisa emathimatolo mhlawumbe abantu bala ibhola abadala bayoyazi indoda kwakuthiwa umvangeli umthembu eyayinkulu eyinamatekisi iyayikade ikhona nayo lapha enkulu wafika inkosi inyanga yezulu ethembeleni kamvangeli umthembu waseyamuyo inyanga yezulu wafika wathi baba izocela abantwana babafana sasa sidlulileke lesi sikhathi sevuka baba lezi zokuhlukana kwebandla thina kithi ke kwahlukana phakathi umuzi bazokhumbula ebebekhona ngazi umphonyana nomlona ndelodluleni umfundisi uDlomo eShumayela ethemba lethu eShumayela ngomuzi wakubo owahlukana phakathi wayeShumayela ngobaba nangokhulu oyejaba ngcelembe imiza ngegama ethi angamfuna umbulalela uthula ngenyanga yezulu mayifika enkosini inyanga yezulu sekunanoma mncane oseganele lapha ekhaya usisiyabuza inyanga yezulu ithi wena bangaka abantwana bamantombazana usunabo ithi baba babili usethi umamncane mngaki uthi baba usemunye umntwana yesiyathula sithi befile ngodlomoza lapho ezocela abantwana abafana ayiwena kodwa hamba uyolanda intambo ubuye nayo lapha singipusisele yona wasehlele enzini okwenzansi kwalapha ethempelini wafika wacela wathola intambo yewuli wabuya nayo nayifika kungalo zinde uthi baba nansi intambo usethi hawo utholele luna kanjena nje wathi baba yona ngiyitholile waseyithatha wayifumbatha wayibamba wasemnika ukuthi bose sizobathola abantwana uthela umbuzo uthe bangaki wena bangaki mamncane kwadlula insukwana wayibona ukuthi usemuhle naye sashaya isikhathi sokuba akhululeke yayingekho kwele phethu thina esesimazi umntwana esesesiswini ukuthi xobone umntwana wathi mekhululeka wayithola insizwa iyo lekhulumayo bongosi lapho yangithande khona le ndaba ukuthi mamncane
zagcina ziwu-5 insizwa akaphindanga walayo udadewethu. Nakwethu akekho waphinde waqhamuka wawumfana. Uthena bekumele kuze uDlomo ezothetha abantwana ngisho imfuyo kababa izale insikazi ngoba kwashintshela kabi. Kwathathwa kwabulawa insikazi bese kufakwa amaduna kodwa kufakwa kuphezulu. Ubani ongenza umuntu uNkulunkulu kuphela. Ngiyake ngibongele ukuthi uShembe wamthanda. Ngizalelwe khona ekholweni ngakhula ngakho ukholo angazi ngendawo ngibonga umusa. Kubuhlungu kodwa esengizibona kwenziwa. Ngihamba nobaba omdala baba Mzana. Uyongifakazela. Kithi khona insizwa yakithi isePitoli nangaphosisiyo manje eyakashaya amaduma amabili ngathi manje nami ngiyahamba nobhuti ubhuti uqokiwe nathi siyakwatha lapho iNazaretha alilapho. Kuyakube buhlungu ubona umuntu oyiNazaretha esebuyele ezintweni zasezweni. Njengamanje amaNazaretha aseyakuze kuba ngathi khila insizwa zasemhlabeni. Mina ngiphuma emakhaya impela. Uyabona nawe uma nje abantu abangaka into engayazi. Wabe ngiqala lapho. Thina samathembe nje niyabaleka inhlalo lapho eGoli wabe. Thina besisala abantu ababenje abathathu. Umuntu osemakhaya impela. Bafowethu kakhulukazi lapha eNkayisuthini asingabuyelini. Sithole sesigqoka ngisho ingubo ebigqokwa abantu abangakhona. Ngiyaba kusho lokho isijoni niyazazi isijoni baba. Ngokwazi kwami isijoni sakithi kaMaphumulo. UmNazaretha ingubo yesonto yensizwe engakholwa. Ethi mayisiyigqokile inyana emhlaba inyathele ngokusaba. Ngeke ngithi ugqoka isijoni ithole idakile. Umuntu ogqoka isijoni bengadakwa kube yithanda ngoba ufana nomuntu ofakele ingubo. Umuntu ofake ingubo emhlophe la hambi nje kuba ngathi uhambe phana. Kodwa uhamba njengomakoti. Uyakhothama ngoba usegqoka ingubo yensimbi. Eyakhuluma ngayo inkosi ilanga ngelinye ilanga ikhuluma ngesizwe sasiqalekile side silwane esasifahla sida yonke into ephilayo. Yasikhuluma ngayo ngoba ngakho amaNazaretha sisenzokweni kaBaba asibuyelele ezintweni ezithanda uShembe. Njengamanje kubhizi kuyaxoxwa. Kulezi insuku kuyaxoxwa ukuxoxa intshumayelo abathuke noShembe. Sikwenzela lokho bacela. Mhlawumbe ngabe angifisi ukuthi uShembe angifake ezweni nake ngeke ngikusho. Futhi ngikusho kahle ngikusho kodwa phela abantu kuTikTok. Sikwenzela lokho bacela. Sikwenzela uma ngishumayelile wayizwa intshumayelo yakho ukuthi awuyithandi uyipostelani phona. Kwakhona nje uyipost intshumayelo ngoba intshumayelo iphela lapha eyalabo abantu abele khona kuyo. Uyazi ngisho ukurekhoda abantu lakudalanga kwalula nje ukurekhoda esontweni. Khona indoda nyazini yakaboshwa yaboshela ukuthi ithethe ukuhlatshelelwa kuthiwa ukhula kancane kuyadlula yathi shaya iCostinion yaboshwa 6 months ingasonti. Kuthiwa yini lo ishayayo esontweni? Yini lo ishayayo esontweni? Ukungiba ke kungiba la kodwa ngimbona eyinkundleni zokuxhumana ethempelini. Umpela sekethini yakhe 6 months umuntu uboshela ukushaya iCostinion. Sesiyenza discuss abangcwele nawe uphendule udefende uthuke kwenza yonke into ukuthi uyifakelane ishumayelo. Buyifakelana. Safuna ukubukwa ngoShembe kaMncwele ngoba uShembe akayena ukubukwa. uShembe akusiyena ukuthi ubukwe ngaye. uShembe akusiyena ukuthi uthole udumo ngaye. Kodwa uShembe ukhiye ungene ekhaya. Ukhiye uShembe ungene ekhaya. Sasifuna ukwaziwa ngaye thina. Safuna ukuduma ngaye. Hayi ngicela sibuyele. Ithi Nkosi ilanga ngelinye ilanga ikugijima besitshela obaba bathi sayisini insizwa
insizwa ubuhle kumnandi isibona insizwa yayinduna lensizwa yanomthethwa umthethwa nesibongo sayo iyasina lapha eqhulwini asisenta abantu bajuluke bamanzi uzifisha emisana ngesibhakeni phela uyisuse sente kodwa njalo phenduke ngemva kwami usuyamkhulisa nasesidaweni ufike ngemva kwami wanenhlanhla embi yokuthi wena ube ligaba usuyamkhulisa ngona kube igaba sefana umkhulisa impela ngisile mina ekhulwini wena usine center ngoba naku kube igaba ithi inkosi nangu umuntu osimela ushembe ayinkombanga ekhumbini kodwa yamkhumbe ekhulwini basala ekhujini sebejuluke bemanzi yathi kodwa nangu simela ushembe asesabe lenkosi asesabe njengamanje kubaba umuntu usethi nomeniko kuthiwa ngahlabelele apho umuntu ozomshutha sengizwile ukuthi izulu liyangibisa lithi angiphuthuma egiliseni ukusenzela yona indlela kuseyona indlela leyo oyayicela noma usiyocela kuTikTok uzoyenza ibenhle uhlabelele kahle uduke kuTikTok kodwa ubani lo mfake kuTikTok uvumile yena senhlala phansi inkosina ngithi ngelinye ilanga ikhuluma indaba yokuthi kwakukhona umuzi omkhulu muhle unezimiso zakhona basebebona abantu ukuthi impilo lakhaya asifani nalamakhaya ethu basebethuma izingane zabo hambani yodlala nezingane zalo muzi izingane zalo muzi zidlala sodwa hambani kodwa nina niyodlala nazo zathi ziyabona lezi ngane zala ekhaya zabona seqhamuka lezi ngane zakomakhelwane zizodla zaqale zabaleka ngakusasa zathi hayi nathi siyathanda ukudlala nani ozani sodlala ndawonye sagcina lezi ngane idomeka zadlala nazo ngesikhathi idlala lezi ngane zase ziyabuza lezi yini manje lesiyenziwa lapha kini yini le phethwe omkhulu oyibambile ongena naku le yadla ufika ibeke phansi ikhukhanonke egcekeni zisezinganayi le phethwe omkhulu phethe ilathi ayeke ibuka nje ngumcamelo lena hayi awona umcamelo ilathi kaNkulunkulu inkulu lenesatha olehlushwayo lebala lethu noma lo muzi wethu yini manje ngikuqa msekhala ensini hayi isikhumbuzo lezi sokuthanda sicele ingilosi ukuthi ayihambe ziyogada emakhayeni ethu emakhayeni obaba ukuthi ungangeni ngishisitha khona makhala ensini nakho zahamba lezi ngane zayikhaya niboneni mfana bami niboneni mathala hayi baba kulo muzi kukhona into egogelwayo enjena kulo muzi ukhala ensimbi bafika kubaba ngena ngaphakathi nithi nani niyathanda ukuqhela lonto nithi nani niyathanda ukuyithangazela lo nsimbi uzongena lesingane kwaze kwangatheza khona ekhaya kanti akuzona zakhona sithema sezinzile zingaphakathi seyidala nazo seyijwayeliwe seyithandwa semathi ingane zekhaya sayifana nezingane zala ekhaya nazo zakazothi ayisuka ayi nasengakhathala angisaguqile manje hayibo yakuba ungeniswe yithi njalo kodwa usetshela thina sakho wathi asuka zabheka wena bekhaya isikhumbuzo yakho uyacebeza nabheka zaqala manje zabheka zona zanizana ukwahlekwa yayikuqawe ubona kanjalo ungaguqile ngoba wena ucebezile uthakazeliwe ukuthi shembe khipha ingilosi yakho ezofika igathumuzi nababa ungangeni isitha khona ubabona kanjani abantu ukuthi abaguqile zawufaka umoya zawutshala umoya kodwa manje sekuthandayo kodwa manje secime ezothandayo
ithi inkosi mabesitshela baba ithi yena iwona lomuzi nalapha ePhakameni. Lapho ePhakameni kukhona abantu abangazile abezokholwa kodwa bazele ukuzoshintshisa imithetho yasePhakameni. Khona abantu abazele ukuzothi sibukelani asiyeke manje ukuguqa. Ukumezelana asiyeke usebuyile kodwa uThixo okuthana nokuyena oqala lokuphakama njengamanje usezushaya insimbi yokuthi izwa mshuse sangule ngoku. Ngoba uzama ukubulala lezi zingane engaphakathi komuzi kodwa engazeli ukuzokhonza. Ithi ngoba sikuthele lapha sikuthalela ukuzogcina izwi lakhe. Simncinde ngokugcina. Ithi siyothokoza ngokubonga sibonga ngoMesu. Ngakho noma ngabe nawe noma ngabe nami ngangazeli ukuzokholwa ngangizeli ukuzofunda ngiyotshela ubaba ngaphandle ukuthi kwenziwani kaShembe sanusukholwa. Musuthatha indaba zalapha ekhaya uyayitshela ubaba bakho ngaphandle ngoba uyezwe ezihlawu phela uyakuma phambi kwakho noma ungasathandi. Noma ngabe ngibonile lapha eSandanezwe ngamukela kahle musuthatha ufaka TikTok lonto kodwa buya utshela umkhokheli buya utshela umshumeli uthatha umlimaza lokho leSandanezwe ngithe ngithi ngafika ubaba kasangibona nje sina isipesihle akabange samjabulela asengizoposta kwaThabo TikTok. Yini ngoba ngicela ukumkhalela ukuthi awuyizizo zakho ngamili sengibonile isipesihle ayisangiboni mase ngiseSandanezwe sesiyamziba ngifayela ngathi awunase eSandanezwe abanalo uthando mufika bona abasimayi fanele ngitshela umhlaba lokho ukuthi asithandana. Yini ngabacela umshumeli ukuthi umshumeli azofundisa. Hayi ngicela ukuhlala phansi. Ntombi ezinhle zakithi eNazaretha bekunikwe nina cela niqhubeke nomsebenzi wenu ngenhlanhla uNkulunkulu ngokuthanda umsebenzi kaNkulunkulu. Ngathi mangixoxa ngo-2015 ngavuma ukuthi ake ukuthi ubaba kuyasetshenzwa makuso-100 ngihamba namakhosazana. Amen. Kodwa shebona nami lisale sembaleni bese sibuyisela umnikazi wesonto. Sanona wakwashumayela futhi ngayo umfundisi eshumela ngokuthuthulwa kwabo la eGoli la kwasala khona ubaba omncane ubaba wasala umfowethu. Sininkinga ngiyanga lenkinga uthe ekhaya make kwangena umuntu emoshana akangena bemunye uthe phakathi ehlele emakhandleleni umalo kube kuthiwa phuthumani hambane ukhanyisa abanye kwamasibani bayo.
ubaba wakwakho omncane kwakushila imali ingane yomfowethu yacandwa izingane ezinye esikoleni ngiyezwa kuthiwa hayi bo uphuma nakho uyaliwa lapha esikole ngigijima ngiyakhona ngifike nalomfowethu esebhukuza phansi ngangishila imoto isekhaya bayibukela nje ngacela bangithatha ngawulanda imoto ekhaya ngayilayisha emotweni yathulela endleleni mangifika ebuhleni kwakulwesithathu ukhipha umgidi yokugcina yeyintombi yomhlangano kaSeptember yintombi thathwa ngomhla ka-3 ku-October sevuleka ithulu uma inkosi imthimba lamakhosazana seyiqedile ukubusisa imgidi ithumele ku-anti mase kuvulwa isango isikhathi ingene intombi ziyolalisa bathiwa nathi asingene bongasenula ungeniwe kusina amaNazaretha sangena inkosi uthi ngoke yayingami ngisho 2 minutes phambi komgidi yayikhamba nje sihleke isithi yasikhomba phansi yayinika isibusiso wathi mayiqeda isukuma waqhamuka imbele wathi wadikelana ngafaka nami ekhukhwini ngamandla adonsa imali yayikhona ushembe uNkulunkulu wenkosi ushembe akadinga ukuthi banemali imfundiso yethu nje nakho lokuthi kufanele uzishise ngisho ukuthi uyishise iphepha mase ufuna ukusindisa ushembe ubika usizo zakho manje la luphele manje uzongayibika nje phela uphume ekhaya kini uthi ngoba usuke ekhaya kuthi uyabatshela uNkulunkulu baba ukuthi ngisaya kwashembe ngizawucelela ukuphila amen nami ngafaka isandla nasengibeke enkosini uthimo baba lapha ekhaya sinenkinga asingeni sisodwa isithumbu somuntu zingena sibembeni wathi inkosi kubusise ngathi baba ngasengicela ukugana wathi inkosi kubusise kwabidlula kwaba ukuthi ugcinile ngalapha engakade ngihambile ngalolu lwesithathu ngihlambuluke ukuthi sekhambe ubaba kwaba nalendodana ngesifundo senkosi uthimo akuphindanga kwenzeka lokho bangwele ukuthi ukhona umuntu ekoshaya bebesuka omalo beyokhanyisa amanye amakhandlela kwenyindlu futhi inkosi unyazi ngiqalekile semsineke ngathola umntwana umfana ubefuna nje la ukuhamba nami ngiyaqinisa amagama kwahle emshini ngenxa ukuthi usafunda umakoti useyunisa wagcina ke manje ezwa lezinto zabelungu zokuthi akathi ngesheshe kube khona ukuhlangana ayanga nesihlala ingane ngaphela wathanda manje ukuthi asihlala azange sikusenzeka ukuthi ayithole ngaze ngakhuluma emsamo nami ngamisa ley'mbuzi kwangenzeka bantwana khona incwadi engiyithanda eBhayibhelini komama ethi uJesu wake kwathi behamba ngomkhumbi nabafundi bakhe wayengenela ekamerweni nje nathi ekamerweni khona yalala insizwa kaMariya yalala yamisa amaqolo waketezela umkhumbi wakepezela laba bangala bona baqalwa magagasi angena emkhumbini uyacaca umkhumbi yacwila bazama yonke into bathatha nemali negolide baphasa olwandle ukuthi hayibo siyeke wena wafuna usifula lelo lwandle siyesatsholwa na izingane zethu nabazali bethu basingwana wathula nje uJesu ulele zwi usalapha abanye kumazwe ngamazwe wazakhumbula omunye ukuthi hawu singafana umkhumbi kukhona uJesu wasekithini ekamerweni wafike wathi Nkosi nakho sifa emkhumbini ulaleleni Twathi bayivuka lapho iphumela lapha emkhumbini ibona nayo ukuthi amagagasi asekhona kuthiwa walithulisa ulwandle lathula leyo malaqhetha uhamba kahle emkhumbini konkosi sinoshambe owathulisayo amagagasi la indini bambalo bafika ngepha endini ongenali igagasi elinqakile sengihlala phansi wathi ushembe yathulisa leyo gagasi Yankala nto sengihamba yoshaya uthando kwakumhla 7 December 2017 ngiyoshaya uthando loba khumuzi kaNkulunkulu thina sisemakhaya shoda nje abantu abasebenzayo
ngiyenda kude mangifika la bese ngithi makho kithi hayi ngicela ungiphelezele ngoba ngeke ngisakwazi ukuhamba ngale ufike ngithathe khona lo ufike ngihambe ngale ngoba ngisazosuka ngala ngishune ngasonyazi ngiphelezele adana vumo uqoba sangene emotweni nomfana wami sashona mase sikhathi inkonzo seyiphulwa ethempelini usethi umkhokheli uMantanzi uma kodwa kithi hawu makoti uyazi ngikubona ebusuku ephusheni noma sibona kasweni ugqoke njengoba ugqokile akalazi inkinga esibhekene nayo yokuthi ngiyafuna ukuthi akalabanise manje asenzeki akalazi lokho uthi ugqoke njengoba ugqokile njena uthi ngibona inkosi iqhamuka ngapha eMpumalanga unyazi lwezulu uthi yaza kuwe luphethe abantwana ababili uthi ufike ukumukelisa bona ngangayinala ke ngayithetha isibonakaliso akumhla 7 December ngoSeptember ngayithola intombi yami nkosazana nami ngomkhosi amen ubani amenza lokho owazi ukumukelisa nje kushe asiphathe kahle ngashe asiphathe khona nje ngibonile ku TikTok angizenze ukuzo TikTok khona ukuthi ngibona izolo iyakhuluma lensizwe edumile esanganayo egulelayo iyakhuluma ithi nonyazi lwezulu luthenga lwathi nonyazi lwezulu usebhalile kumuntu ngaphambi kwale video yakhe uyamthusha ngaphathi ngezika makasha ngobushe uThixo uthi akekho futhi omunye bani amen kodwa ngosila ngayithi ngiyilana bengifike ukuthi akhulume sasekhaya indaba ukuthi ushaka sambona kanjani inkosila ngayithi ngiyilana iphethe inkonzo mele sitshela oma nokhulu nobaba ithi kwakukhona inkosikazi eyayingabathola abantwana yahlupheka nomyeni wabo wayo ifuna abantwana le nkosikazi baze baye enyangeni uma befika enyangeni ngizama ukusheshisa bangcwele uma befika enyangeni ithi nyanga uzobathola abantwana ufike ekugcineni la ufike ekugcineni wena kufanele ukwenza vuka ekuseni ngo4 uye eshaweni ufike uvulele amanzi eshaweni ugeze ihora lonke uzothola umntwana kwathiwa kulula ugeza yathi nkosikazi ngizokwenza baba ngiyamthanda nami umntwana oyodlifa la kwani mama ngadlifa la ngiyacela ke mama hamba kuyogeza ingene inkosikazi eshaweni angazi noma egole khona namashawa kodwa kukhona amashawa eThekwini ayedonswa ngeketani donsikela kwakhe bese amanzi ngathi ngicocela ngicabanga leyo shawa engangiyibona endlini baba entuzulu njalo nkosikazi ivuke yaphela inyanga kunjani mna athi yaphela kwaphela yesibili uthatha kuphela yesithathu yathi le ndoda athi ugeza mnami asibuyele enyangeni mama fika enyangeni ithi nyanga uyageza nkosikazi uthi yebo uyageza ngigeza impela angenzi lutho phona yini ngabathola umntwana uJames yasithi le nyanga uphume wemama umnyaka wenzile umyeni wakhe isithi le nyanga kule ndoda lalela webaba uvuka nawe ngo4 umlandeni unkosikazi ngesikhathi athi nayo ishawa egeza bese ufika uvula umnyaka umbotho ugeza kahle wathi ngiyabonga gogo ndoda ekhaya samba uthiwe qhubeka nogeza uthele namhlanje kanjani sizohlala sizobathola abantwana wavuka ngakusasa ngo4 wangena endlini ebathroom wayivulela ishawa ilele indoda ngapha izenzolele ukusile kanti ayilele yasiyamlandela yasifika yasivula isikapa mayivula ilunguza ithola ukuthi lo mama uqimbile impela kodwa inkinga lamanzi abavulela wayithola inyama yakhe ngoba ngeke kwenyama
mama uvulele umbrella twakhala kule ndoda yathi hawu masangana kanti ithi uyathanda abantwana abafuni inyanga ezintathu zonke uthi uyageza kanti awugezi uvulisa yakhala le nkosikazi yayabuya mpapa wethi mpapa yakuyeke usamthinta udlala nami ubuya nomzwe baba abafuna abantwana bami iyajawu mina nami ngiyabathanda abantwana inkinga ngiyabasaba amazamandla inkinga ngiyabasaba amazamandla abangabasaba amazamandla bangaki ngoba sonke simisela ukuthi asivuke nathi siyashaweni ukuze sizobathola abantwana ubani uvukile ngehora lesithi wayeshaweni wayogeza lapha ndini ungathola ukuthi mhlawumbe ikota ekwazi ukuvuka iye ngeshawa usebasikelela kuyo ukuthi sigeze kuyo iphume iye esifutweni ngaphandle ifike ithandaze ithi Nkosi nazi izono zami engizenzile Nkosi nazi izinto zami uyayithanda impumelelo kodwa yasaba abadala ithi-ke uyamila nombila uma uthatha noma ubhontshisi ufake ethinjamu madoda bese ufaka ngaphansi kombhede noma ekhabetheni uvale ethinjamu uthi lowo bhontshisi uyamilani kwathiwa kuze kukusa umile wathi yangala lapha ethempelini khona abantu abangenayo uthola ukuthi ungaphakathi enkonzweni kodwa uvulele i-umbrella noma kukhulunywa amazwi akhulunywa ethempelini awamthinti yena uzombona ukuthi usothi lishonilanga obekhulunywa ethempelini yena usekuthathile ukwenza okwakhe kusasa owenzeke egilisina uzokubona la awubone inkundla zokuxhumana mhlawumbe eyiqondile ubona kwezakhe ephezulu noma makhuzo ithi insizwa ehleni ithiwa yakhuluma nengihambise ekhaya ngayo ehleni lothi udlula ithi wathi uba mina ngangitshela ubaba umthetho oweganele umamkhulu wami uthi yathi inkosi uma kudlula umuntu ngaphandle kokuzi ezuyingoma zalapha ezuyintshumayelo yalapha ekhaya njengoba senzirekhoda amaNazaretha uthi make wayilalela lento wacunuka wanqapha uthi icala liyobhalwa kuwe njengoba nkosazana udlala live phansi wena nsuka kuzobhalwani kuwe ikhona nje thuthukeni ebishawulayo ngawubona ngile emakhaya hey madoda usitholisa inkonzo ngokukhona awuyeke ube wenza ulive esonke kodwa lelo kwenza njani uyozigeza ugeze nokhokho bakho ngiyathanda ngokulizwa ngoba eyakhe indlela ebabethi kunezona eyixaka umuntu asinayithoyisa imthwalo ngishelo yabo ngihamba ngemoto khona amacala nawaboshelo uthola injani lesondo la kufanele ngoba ngiboshela ukuthi angifasile ibhani ngize nginika ifayila kanjani ukanga lokho nathi asingavali indlela yethu yokuboshela mhlawumbe suvala ngezinto njengelutho engawukhubi nomphefumulo ongalambi ngokuthi awenzile ulive ongalambi ngokuthi awupostile noma ngabe thosa kuyakhokha kodwa ngeke kukhokhe kulingana nomphefumulo wakho
inkokhelo yokuposta kwakho ngeyifani nenkokhelo yonyazi esefana endaweni yakho. Cha, angisona ngiyisola ngiyikhokhela mina futhi. Ngisho ngithi ukhokhela ingcwele ngikhokhele nami emadlelweni ahlaza usinto umoya wami. Ngisisho kodwa nawe salusuyisusi Andre noma salusuyivali Andre ngoba mwatholile lamanzi usobathola abantu bakho. Mina kwangisiza ukuthi ngivume uma wami engavumi nje ukuthi ngihambe ngomkhomo yabafowethu beqoke abafowethu ethina zathanyina ngendlela kaSuthi kaThweni Press kuyela ngayo benza semhlabeni kuncane ukuthi ingane ezalelwe ukukholo ifele lapha ekhaya ngoba sesenza kube mnandi ezweni ukwedlula ubumnandi balapha ekhaya sesenza ngisho umuntu ongakhona uzothi kube usizana ukuthi ngibe iNazaretha mina amakhoba nawe usubuyele kulezi zinto obiyekile umntakithi ngesikhathi usuthatha le ndlela kaShembe ubuyele manje nawe ugqoka njengami ukhuluma njengami udla njengami uhamba njengami sala sebuya wena amakhoba uzojoyina mina lapha ezweni uzobuyisela umfweni obumshiyile ngoba manje usuthanda le ndlela yakhe ngaphezulu kokuthanda kaShembe. Kanti thina asigqoki njengabanye abantu futhi thina sidli njengabanye abantu futhi thina sihambe njengabanye abantu zithi idunusa zithi shathi kwekunyathela njengensizwa seNazaretha kubonakala ukuthi ngasuthi ngisho ukugqoka kwensizwa seNazaretha kuyabonakala ade begqoka baba begqoka amawesifokunini lokhu ingane engekho lokutshothela isingane amadasoti ya kubonakala ukuthi ngasuthi ke liyana beza bebane kubonakala ngendlela yakho lengayo khona umalumami oyinduna lana umhlobo oyinduna lana eGoli uthi ngelina ngifika la ngivake ibhluku lami ngithatha uthi hayi mshana mshumela kaqoqile ibhluku libamba enzansi nje nami ngitshangile phela asashoda amabhluku avulekile sekwanje bona uthi hayi mshana mshumela kaqoqile ibhluku ngazama umhlonipha umalume mangakhuza umalume uzokuzobani uzosuka neyinkomo zasemhlabeni neyilungelayo impela uzuyibonge nangeyinkomo zesono owasenzayo uhlumukile izolo wenza isono usayibonga ngaso namhlanje kanti uma uvuka ngo4 uyeshaweni usigezana lesono mayisa insizwa zakini sisakubonga ngesono senzizolo futhi usigezi so uyathi usayibongela nangaso zikwazi ngaso hayi manje asenzele umsebenzi onzima ukuthi sibeke namhlanje uvuke kusasa ungayikhala kangcwele ngoba kuveke wena usesontweni ngokuthi nje it's a uniform kusona usonto kuyilenhle manje kodwa ngoba sisontela umphefumulo sonke asinasonto ngoba kuhle nje ukusonta kangcwele kodwa sisonte ngoba sisontela umphefumulo. Amen. Ngiyacela ukuma lapha cela inkosi enkulu ngiyazizwe usisizulayo elisefela wona le ibona ngabafanele abantu bayo ibenze baphumela endlini zelokhohliwe kodwa leyo athanda ukuthi kumele enhlizweni zenu akumele isishaya inkosi kusesinosweni. Nje